Aaron Simpson at James Davies. Bale nôl at Davies, mlaen at Mudimu ar ymyl y cwrt. Y droed chwith i gefn y rhwyd yn curo John Danby ar ei bostyn agosa. A mae Alec Mudimu yn rhoi'r derwyddon ar y blaen wedi 17 o funudau. 6 gôl y tymor i brif sgoriwr y derwyddon, ond ddyle Danby wedi gwneud yn well ar ei bostyn gosa. Jake Phillips ar arwydd. Bale cael ei chwipio at y postyn bella. Horan oedd yno! Ydy'r Bale wedi croesi'r llinell. Na dyn ôl y llimanwr. Andy Morrison yn meddwl bod si fewn. Ond ydy'r Bale gyfa dros y llinell. Andy Owens yn paratoi i hyrddi'r Bale i fewn i'r cwrt. Mudimu oedd gyntaf at y Bale, a Bale gan Naim Arsan. Arsan yng ngharfan Cymru Ec i herio Lloegr wrth nesaf. O, gan basti hwnna at James Davies, cyfle i ddyblu'r fantais. Davies yn wastraffus ar y droed chwith, oedd hwnna'n gyfle gwirioneddol. Michael Jones yn sbitl yn penio'n hawdd. Bale yn rhydd yng nghanol cae, mae hwnna'n dacl ffyrnig gan James Owen. Mi oedd y studs yn dangos gan y chwaraewr canol cae, a mae gan y dyfarnwr benderfyniad i wneud yn fan hyn. O, dwi'n meddwl na fodd y cyntaf at y Bale, ond oedd y studs na yn dangos. A cerdyn coch i James Owen. Mae Cei Connah lawr i 10 dyn, wedi 53 o funudau. Michael Bacare yn chwilio am George Horan, a Michael Jones yn casglu, ond mae yna rhyw gic yn fanna gan Horan ar Nathan Peat. O, mae George Horan mewn trwbl. A mae yna gerdyn coch arall i'r nomadiaid. Maen nhw lawr i 9 dyn. Yna rhyw 5 munud ar 20 o weddill. O faint o ergyd fydda colled heddiw i obeithio'n Cei Connah yn y ras am yr ail safle. Neil Ashton at Mudimu. Hajari di dod o hyd i Arsan ar y chwith. Mae'r bylchan agor rwan. Dy'r 9 dyn ceisio ddal gafel ar y gêm. A mae Pisgorsi'n ergydio fymryn heibio'r postyn. O, mi nath Arsan yn wych allan ar y chwith i gael y Bale na fewn. Mi oedd Pisgorsi mor agos. Dim ond un lle mae hon yn mynd i fewn i'r cwrt bach na. A Mudimu sy'n i ennill eto. Wignall ar ergyd. O, mae Johnny Spittle yn mynd i'r llawr. A mae'n gico'r smotyn. Y dyfarnwr ddim wedi gallu bod mewn safle gwell, ond oedd na gyffyrddiad ar Spittle yma. Ar y chwarter awr yn weddill, Callum Morris i unioni'r sgôr. Yn ei ffeso hi'n daclus i gefn y rhwyd. 7fed gôl y tymor i Morris, a mae'r 9 dyn yn gyfartal. Owen at Hajari. O, fydd unrhyw beth llai na triffwynt yn ganlyniad gwael i'r derwyddon yn erbyn y 9 dyn. Mae croesiad gan Davies. Johnny Taylor, yr eilydd ar peniad. Fymryn dros y traws. Ond mae rhaid i'r derwyddon fentro am y triffwynt. Matthew Owen. A faint fydde fo mwynhau sgorio'r gôl fuddigol nebyn i gyn glwb, ond mae Spittle wedi gwiro honna. Cyfle i Cei Connah glirio y Bale at Ryan Wignall. Mae'n cael ei annog i wrth ymosod, mae ganddo fo'r cyflymder, mae Bacare yno, mae Andy Owens yn rhydd allan ar y chwith. Mae yna 3 erbyn 1, Wignall, Bacare ar ergyd! O, am stori! Mae'r 9 dyn wedi mynd ar y blaen gyda 5 munud yn weddill. Wignall a Bacare yn cyfuno. Y Bale yn glynu dan draed, ond Bacare rwsyd yn gyrru hon i'r gornel ucha. Andy, what a game, and what a way to win it. Yeah, I've just about calmed down now. My talk to you is completely different to what it was even at half-time, you know. I was disappointed with so many things today. I was worried before the game when I saw certain things that were coming in. I was worried about what would happen. And, you know, we've had a perfectly goal disallowed, which you've seen. So that's gone against us. We then had 2 players sent off. Jay Owens is a yellow card. George's is a red. And we found a way to win the game.
with 9 men. It's a staggering achievement, and again, it reflects what this club has been about now for the last 2.5 years. You know, we just don't lay down. You know, the character and the desire is remarkable. It's a staggering achievement because, you know, you could go and lose it 4 or 5-0 with 9 men. You go and win the game. It's unheard of, and I doubt, I'd have to look in the records, but I doubt it's ever been done in any level of football anywhere in the world as 9 men come back and won the game from 1-0 down. Dwi'n meddwl ni chwarae'n dda, ni'n gwybod beth nhw'n mynd i wneud, ac ar ei bechyn sefyll i fyny amdano fo, ond ddim efo 90 munud. Oedd Andy gorfod torri pobl ymlaen yn diwedd, ac mynd dyn i dyn yn llefydd, ac falle bai fi iddo, dipyn bach, a trio dal i ennill y gêm o mwy o goliau. So falle rhaid edrych ar fi, ar y tîm yna, ond weithiau pan maen nhw wedi torri arno ni, yn y 3 chwaraewyr nhw wedi troi fyny yn y gol ni ac i unrhyw gynnu ni. So falle weithiau hyder y chwaraewyr i wneud hwnna, ond na, dyn ni'n siomedig, ond dyn ni wedi rhoi gêm i Cei Connah. So fel dyn ni'n wneud, dyn ni'n trio dysgu o'r gêm yma, ac mae'n anodd i cymryd ar y funud. I mean, it's 5 games left and we're right in the thick of it. Everybody's got to play everyone, so it's all to play for. You know, we've made it difficult. And I think I alluded to that at the start of the split when I said about the depth that Bala had taken in, you know, and then I said about suspensions and injuries and whatever, like, you know, and maybe it's come back to haunt me because now, you know, we really are up against the wall on numbers. But that doesn't faze me. That excites me, you know, because it's adversity. Find a way to overcome it. Find a way to win the game of football. And that's what we keep doing.